Mishemanio ĩrĩa ĩraharĩrĩirio nĩ President Uhuru Kenyatta thingira-inĩ mũnini wa Sagana kaunti ya Nyeri ya gũcemania na andũ a gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri ĩrahingũragwo nĩ aini ngũrani kuma gĩcigo gĩkĩ. No aini kuma kaunti ya Meru marauga ona thengia wao gũteranĩrio na andũ a Mount Kenya o hatirĩ handũ maratambũragwo hĩndĩ ya cikaro cia Sagana. Sisi kama wasanii tuliambiwa sisi we are part of Gema, tukaambiwa sisi we are part of Mount Kenya, lakini sasa wakati wale walienda pale hata mziki wenyewe Meru hatukupata nafasi kama wasanii wa Meru. Aini aya maugĩte maratũngirio kĩnyũrũri na kũhũthio kũnene ona thengia wao gũkorwo na uge mũnene icigo-inĩ iria maumĩte na gũteranĩrio na aini arĩa maumĩte gĩcigo kĩa Mount Kenya. Wenye wanatuona tukiwa chini, please stop it. Sisi ni watu wakubwa, sisi ni wasanii wakubwa na tunaimba pia sisi na we deserve pia sisi kuona kama wasanii wengine. Pego support ili hata sisi tuweza kupata kitu kidogo. Tunashangaa wakati jambo lolote linakuja Meru, tunakuta ni wasanii wageni wamealikwa. Sisi ni kama Meru hatuimbi. Ni morĩtie thirikari ĩmatambũre na ĩmahe mweke wa kũnyita itemi mĩbango-inĩ ĩtiganĩte ya ũkũria wa bũrũri na mehererio mĩkana ya gũtabania ndaci cia mũingĩ niguo mahote kwĩmathĩra ta hau kabere. Kama ni time ya road shows za BBI, kama ni campaign za national government, acha waachie malori zao huko Meru. Tuko na lori zetu, tuko na MC professional, tuko na madansa wangori sana wana dance mpaka nchi za nje. Tufanye shows tukifuatilia kama vile kanisa wanafanya social distancing na sanitizing, tufanye shows kama ni theater, kama ni muziki, kama ni dancing, lakini tuko tumefuatilia maagizo ya WHO na Wizara ya Afya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.